नेपाल सम्मति 1040 बचला ठो नवमी खुनु येले बखु बाले भूम सत्य मोहन जोशी उमेर ठौकने सचिव निरन्तर वेकै बारे मसिक बिहा चुनेको ढेगो सूर्य नि मोटी बिठ्या जको जुई वेका संस्कृतिविद कोशकार नाटककार कवि नापा ठिठी विषय लाचो मख तर वेका टगो बिदा मध्ये बाखौ चुमिन ख ढेगो टस्क कमजको मनुटेसँग सिउजी ठौ वेकला चोया सफै रुपे पियाव्या चंग सफली चंगो मुक्क सोप बाखा भन्टेना गुगु सफै नाडो मूल नफे टसाव निम मचै मा थो छौ सफ्टे आदि बज्राचार्य व्याकरण व सत्यमोहन जोशी सोप बाखा दुठिका टौटो फे सफ्टे वेक निम मचै मा तस्बिर व गुठिपा नांग सोप बाखा दो थो सोप बाखना उ या प्रतिनिधिया पाठ्या दिपे मिस्टर नांग बाखा छपना पियाव्या चंग दो थो बाखा ठुगु सफ्टी दुमुथ्या वेकै थो पाठ्या दिपे मिस्टर नांग बाखना ठन बाचन याटेना गो बाखा फसे रुपे ठन बन्टेना दक्षबे नापा मु नफिया टसा व निम मचै मा नांग सफ्टी चंग नापांग बाखा निम मचै मा बन्टेना नेना दिस सत्यमोहन जोशीया नेनिर फ्लांग बाखा निम मचै मा बाखा ठट्ने अस तले बैरी पसदु छै चुस चंग छपा जाले पर्दा बच्ची मुकिका इटा फेफ्यो नो पाके सोया चिनिम कमलाई त सक्सन न मसिक फु वछमा फारसीमे मिसा ख वइको उमेर छिनखुरा ठाम अनि छिरु डुब्ला वइको विवाजु ख ठौ वइ मच निम डेर गुल क्याचम म्याचमा वास्तवया निम मचे मा जुसा वछमा ठहे न टो मच तिनी वइके मच यु स्वभाव जको मको मच तेको लक्षण ना अपलन दनी टिभी रोग ठ फारसी सेली जके हे वइको मने छु पति भाव परिवर्तन जुल जीवन ठो स्वाभाविक गुखुनु चुरटा छा माला गुखुनु सर्वतीय सचका चोफी माला गुखुनु टी-शर्ट टुए माला उखनु निस्या वइगु मन मेगु जुल तर छ्या ठौ वछम बिरुवा जीवन बितित मया स्याउ मगा स्टे 9 बजे निने 4:30 5 बजे जब ठ जोलिन जोपे मिस मचट अरवा ठ स्पे ठकल ठ्यान चोपे मिस मचट प सफुजना स्कुले आख वनिगु स्कुला आख बना लिया वइगु कमला खनी अले वइगु मने विभिन्न विचार वइगु गठके अरे ठौ जिगुजुको सुक कर्म जुल ठजुको जीवन जी फोगया माला मा बोपिन्छ छा ड मचबले बिया हलजु बर छु पटे आख वंका टौ जुसा छुछौ इलम जंका टौ जुसा ठौ ठजुको नक्टिनी उमेरे थोरी दुख अबेसना जी फोगया माली महो अरे ठौ जी ठहे मचा ठो निम मचा त घटना हुर्कायागो माना चुनिए असह्य तर च्या कमला ठहे मच जुसा व ठ मच डेटा हेर विचार शार मया सेमगा घरी मच त खोए हर्लिस ग्लाक्सो टंके माला वसा मोसा दुरु मुछना निम मच त सुकुको दुरुपी चुचु प्याके माला मन भोग नके माला छपे जुसा जाकका नके माला अझ मच डेटा चिकन विके मच डेटा खखी विके मच टेगु छिचा हु मच टेगु लासपा हु गुलिजा अझ छेंजा अलग दनी जाठो भारसियो लका हु छे दयमाय विवेक विचार सुनाना उटा टग मको जन भाट सिसेले सक्सन उटा यपायको किर्ना यको जायको पार कुचिकीको माजमेस न जा उटा पाठे चोम किमिया सिक्क ठस्टाइको मच खलका टिक संका कोठाजको जुन दैमको भम्चा छ के भोटेटजको छ जुटेया दैमको क्याइ ल जाकी टिप कने छड्डो वस हिमा इत्यादि कमला दुखसिल ने मखना मको टेगो मरिया मको तर मचते माज्या मचते बोसिना खनख गन्ठ सरपि पासपि मिटा चुन्टिने आख बना चुन्टिने इलम सेका चुन्टिने कमला रास निम मचते माज्या अझ जन भाट मरेका बिरुवा ज्या चुनमाल वइको जीवन वे ब्या मफगो मुखगु स्वाठे ज्या चुन भाटेको डक्ला सिडिया टुंकुसेले मचते निम जोंगा कमला ठछे हुन वइको दैने सोच्ने जीवन खना खोबि मोएको पि सुये मरो ठठिटी जल खल सक्सन वटा खना थाल हरे बिचरा कमलाई त सुगटी जु छिनखुरिया उमेरे भाट नापा आजन्म हुनी ब्याका चुन मागो वे अभाग्य कर्म कमलाई मामा न ठ म्याइगो खिमला सरबरीको जीवन खना फक्न सयना तयार छ्या जि म्याइगो कर्मया ठट जुल कमलाई पासपिन छन कमला प्रति सहानुभूति प्रकट नाउट शान्तन बिहोल अले कमला ठगु विरक्त जीवन खन ठ जोपि सकले पासपिनिगु प्रगतिशील उन्नत छात्र जीवन इमुगु ख इमुगु जोश इमुगु बुद्धि इमुगु ल्याकत इमुगु जीवन लक्ष्य व उद्देश्य इमुगु समाज इमुगु प्रतिज्ञा इमुगु करामत अझ व सिकल वे गोमखे पासपिन जा हिन्दुस्तान आख भवना चोपि गुली मडु बने गुली बार थाए अनले टन लिपा छनिया ख दीर्घरत्न साउ बजात प मुस्त त
बैठके बालिस्टा लिर्ना चुना वही कलाम अनुसार कोसमा फेटना बहुमर्म मचा अर्थार कमलया टोरी गम मचा हेका चुन कमला तासा ठमा नपन्टु चुना चिट गम मचै त हरलिस्ट टंका चुन कमले किज छम झा कोसमा आख बना चुन कमलया छिरो डुम छम छिनिरो डुम छम निमके पे तासा टटे मचन वाका चुन ठुगे बक्टे निनेसी बुजिने इले अन बैठके निम्मुनु दुआवला न्योने ठुमे खनसार कमलै केपे निमु मछला दिन कोठा दुआउन अले अन कमला न ठुन्ट मसिकल छमख वे जोशी सुनाके वेटा छिरो डुबले ब्याएको शुभ साइट व बेला पिकल छमख वे लोमी सुनाके वेटा छिरो डुबले निसे भम्च मेजुना कटपिन्टा छे वंके छोट कमलाई त खनसार जोशी जोन्जन नानी ठन गुबले चाया लोमी सु पयना नवट चिकन साकेको सिडेसिले जुइका अले जोशी दीर्घरत्न साइट अटाला जिज बाजु मरिया वंगो डछि दयाना वनका हाला बुरा ठ म्यायुको ख्वा पाके सोसो ढाला छ्या सिनावो मेसी जा याउको वन डछि फुनान निदि टिटि ठेनिन जोशी ढाला छ्या छि कर्मै भोग ठटे ठुमे खन्जना कमला मिखा छु मकन नो मोआस व अंश चुना चुन वइक मने अनेक भाव उठल पुठल ज्यातन व जोशी व लोमी व सुरक्षिन सिकल व अनठाउ दुखय आब्यक पिकाट सोयाद जुन अले जोश जो गोनखे ठो चिक्यो जाटो फिक फिको टाल लगन साइड जा डाटमेसिउ न चिरक मेसिउ न ठय मागै दो चुला वबले ठपले जाखयाना छोक बेस छिरो छिनिर किनिया टुंगल दसन पि जाखयाना छुसिनी मखो लोमिन मने अनेक खैको गोसा जना न लिपस्या दिमा जिजु बाजु जिपि निम बाला माजु बाजु जिपि दया मरो छि नान पिन्ट सक्ता लो बरु गोय छबो न्हयकया दिसान्जु दीर्घरत्न साउन्ड हाल थपले दक्षिण लचना आइकन्जको जाखया उठेको विचार चुला वस कायुग न जाखयाना छे चारल किन्थे सोया दिससा छन लुकुलुक संका जोशी दल लचना दि खन्ना दिमते जाखन्टेको चुला वले याना छेमा बरो कायुग न जा खाना छे फस बाला याउसिन च सावे कलाटन ढाल वेले जिन टया जुगो ब्या छे त्यो पे म्यामच त छन मोबिसे मगा जिला थवइको मंसिर जख बिगो इच्छा लोमी सास ठक्का काटाल छि आमखे ख बरो का भाजिन जाखया जुसा यर्खा चम काजिलाल सबै म्यामच छम जि धया बिग जुलका ठटे सक्सियो खन्जना बिरुवा जीवन डहा ज्या चोम मचैको जटिल समस्या टटमट केना चोम अल्प उमेरे ग्रस्त जीवने पार कोचिना चोम माजु बाजु ताबाट के बटि पिन्छ बिगो असह्य कष्ट बेर्ना असह्य रूपमा सयना चोम दाम्पत्य प्रेम दैगो मसिक मला वहे फाट्न प सदा काल वियोग जाचुन टंकम कमला शान्त दयनीय भाव मिखा खोपी ठावेका अत्यन्त दुखित ज्या सक्सिय न्योने ढाल जिताजक ठुलो जीवन भएका दुखसिका मगना अझ जिगो लियो केपी निमेष्टन दुखसिका इमु जीवन बेकममा मूल्य शून्य यागो छिकपिन बिचाखनी अझ चार रुम मचै त ब्यायागो छिकपिनको प्रस्ताव छौ समस्या हल मजुन हान मेगो समस्या उपस्थिति यागो थोचु छु बुद्धिमानी खमखथे च जिगो जीवन याता छिकपिनसा बिचायना दिमवाला ठटिया ज्या जिगो समा दिन प्रतिदिन पटन जावना त जिटा तो छिनखुर तक मागो आख बंका इलमसेना अनने लिपजको जीव मागो बिट्टी व्यवहारेना बिग जुसा ठौ ठुली ठो बिरवा जीवन जे अवश्य भोगे या मालिक मखो आ ठौ ठो जिगो जीवन कमलाइको करुण हृदय विदारक कहानी सक्सीको मन यात प्रभावित देत छुख नवाई मखथे चोम कमला ठति खया ठौ नुव वगंगु खौ न्यंको ब्ले सकले छक्क ज्या नो मोआस जको चनाचमा जोशी जो शास्त्र लोम ठेंजुल लोमी पाप फुम ठेंजुल दीर्घरत्न साउ पश्चातापि जुल साउनी तासा म्याइको ख्वासो सो खल मसला दिन कोठा दुवाङ पि निम तत केपि डाटिम व छिरिम तत कमलाइको दुखै खञ्जना प्रतिज्ञा यात छिनखुर अथवा निर मरेको ठो छेन छि गुनाउनी मखो आख बोनी या इलम सेके तर कर्के छेस मचान हे भम्च मेज जुवनी मखो पलकैट निष्ठपता सुया नुवाको सास व विचार मरो केवल आख बनाचम वहे दीर्घरत्न सय चारुडम काम चाहिँ एक सूर्य हालातन ये एउटा मान मान्छे बाख कोचा निपुगु बाखैना दो तस्बिर बाख ठस्न्याई श्याम सुन्दर छम कलाकार तस्बिर सुयगले व तस्बिर खिचे यागले वइको लाइट सक्षण तारिफना वया चुन वास्तव वो छम जन्मट व जन्मजात कलाकार प्रतीक जुया चुन
तर छ्या वैका शिक्षा कम ढेव कम फुक्क कम अघि ठाउँ वैको लागेको सिप व्यापक रूपमा ढाँसा विकसित जिमोफ्नी वही कला छम डो डचिटे डुम काम छ छम न डो बेस ठुलिया वही जहान बच्चा जिउट्यौ याना व ठय ठगो लाए सिप ठ व जहान बच्चा प्रतिपाल याना त न छन वया परम मित्र ज्याच म साउ भाइन वैठा छे वया खे खे ढल मुख पासा आमति जको चुना छ्या छे नेतुनिसम पाचे जा विस्तृतमा चले जुगो मको जी स्वेबले जा ढेसे छ झया छि तो चित्रकला व फोटोग्राफी जा खूब बानक छ सेका चास फस कोर्से बना सु नामुरको टाइटल न कया चास ठुल जुन ढासा छिठन रुया छौ आर्ट स्टुडियो न खोलेना ना व देव सिक्क कमेया फै श्याम सुन्दर पासे खन्जना सास ठका का ढाल छि धाउ ज फुक्क सत्य ख विचार व आट न जिगे दु तर जिगु दुख छि मुसिगु मखो छ्या मन डुमेस्ट टन मरु साउ पाइन हान्न वेट प्रोत्साहन बिया ढाल एला पासा छिगो लागे खर्च परे यम जिजुल जी ठौ ठौ निश्चय यात न ठुगे बक्ते फुक्क ख जुन कोठा तस्बिर शिशु न्याना चम श्याम सुन्दरी कलाटन प्याव्या ढाल आम सुख लाना दिएको छि याको मिन देशे वना ज्यासेका उन फैला भीमला टटाज य खन्जना साउ भइन लिसबल मखो टटाजो हेर त पुणे यालिसे बालाइगो आन ठोइगो मोल न अमूल्य जी पुणे मयास अथे वान्छा टस जा मजते मिटिउ खाइगो लोल सरबरी जके हे जी छिटा छा टन्डा जे फुक चाउ मदति या फोखन्यना भीमला मुस्क निला ताटे टामल तास भीमला न भाटे लियो छम कलाकार टुले जिम ख टुल जको मखो वछम अनात्म मिस जुसा वेगो सुन्दर रूप हिसडुको ख्वा शान्त सरल स्वभाव खना सक्षिन न उइटा हाय हाय याइगो साउ भाइन भीमलाई ख्वास सोसो हान ढाल ज्यासे एक त डाइ देसे उनके हान ल्याङ वइ मुकुटका जगन छि ग्याल कि छु हिसडुको ख्वा चकंका लालिटी पूर्ण शब्द भीमला लिसबिल सुख गटिक देसे बबालापि मिस्टर ड्राई अले पार्टी टु अन सकलेन निल टोनु लिब छन भीमला खयाचम ठ मचै त तस्बिर स्पाकिङ के तयाचम यो जुज सो खयमटे जुजे बा कोस वइ जुजे बा न जुजे त पापा है बाबा है अले ठ पाटेको तस्बिर सोस ठ मन सर खबिवेका भीमला ढाल प्राणनाथ जीवनीको वियोग असह्य जुइतुङ्कल बर डुठी फुटी नया चुने याक्न ल्या झाएको खबर छया आया दिस भीमलाई लागे मानो तस्बिरे सजीव त दु तर छया एन व मन टेम को अले कोठा भयाटको तस्बिर झोलक सोसमा मिखा खोबि जाका मच केपना लासा ग्वारको ग्वारटलिगु जा वइको दैनिक कार्यक्रम ठे जुइतुङ्कल ओके श्याम सुन्दर छौ बम्बई आर्ट इन्स्टिट्युसन भर्न जुया पूर्व पश्चिमको प्राचीन अर्वाचीन चित्रकला सेकेगुले दिन प्रतिदिन डट्ट चित्र जुजो सफल नामुर कलाकार जुया प्याव्या छन् साथसाथै फोटोग्राफी इन्स्टिट्युसन वना तस्बिरेको समस्त जना सेका छन् तर साउ भाइको कृपा याने ठ पासा बियोग आर्थिक सहायता भर व ठको जीवन छन्छन उत्तरोत्तर उन्नति यहाँ छन् ठ कलाकारीको स्मृति विके झस्स झस्स मगमखो तर गुगल लक्ष्य व उद्देश्य व अनुवया चंग ख उकि याना डम्बोनिएट व त्यागमय भावना याना छ चिट्ठी पत्र फुक्क ठगनामे क्योर अफ ज्या वइगो निम्ति ठौ व साउ पाइ बिम्न टटाजु छेउन त प्याम टेब टुठे टेबै मोज न या समो ज्या छ न व छम उडार हृदयमा अप टु डेट म मुनु न ज्या छ न तथैबे कर्पिन्ट चिट्ठी बुझे जीक खलाना आकर्षण या म व्यक्ति न उकि न्याठा वसा उटा मय टाइपिङ सुमरो साउ पाइ वो खना बिमला झस्काटे आन्यन डाइएको छु चिटी वो दुलाके झाको सँग फेट्ना चुरो सबचाका साउ पाइन टुकचुक जुइका टाल रजिस्टर सब छया हो ठनिया खोल्या यारगा जुना वया ठट्या व रजिस्टर चिटी ला खाक खाक पिकाल बिमला इटा क्षणिक परम आनन्द जुल व बिचाइ त डाँजको छया हल्ला तर व हान निश्चय त ठनिएको डाँका मामेस्न ठन हान डाँ छया यो असम्भव आना व कल्पना या त नेचन मरासी जके साउ भाइन बिया छौ डा मच खचै माया छु पटी ठया बा कुकया छे बिया हल्ला ठ जुस बामला त वास्तव साउ भाइन बिमला टटा त लेले पटी खर्च माक्को बिया चंगु न साउ भाइन छाप चिप्सनका रजिस्ट्री चिठी खोले त तर छाटे ठौ व साफ कमजोरी व मलिन नुग मचे ख्वाइना व चिठी पिकल चिठियाको कापी तस्बिर स्पा कुटुङ र तस्बिर जुयाचन छम परम सुन्दरी युवती हो तो तस्बिर अन्य मिटा त मचा कासेले बिमला ए गुई गुई सोए जुजु गा वो तस्बिर कया छकी तल तस्बिर सुएगो सिबे चिठी निनि गुले हे बिमला टटपट जुयाचन साउ भाइन नो टट याना चिठी बोन प्रिय मित्र साउ भाइ नमस्ते
छिगो निगान बम्बईले उया तुनगला निला फुना सोला किन तर छौ ख छिटे जाम विश्वास पात्रमा पास जुयाजको कन्टेना बम्बई वइगला जियो कर्म व भाग्य खेले याट खनी जी चोइको पशुपति नाथ गुहेश्वरी स्वयम्भू सुनिर्जल हिमालय आरिको पेपा न्यापा तस्बिर खौले छम टेवन म बहाना लाम मिसाय जिगो ला न्याना कायरका छिए मुयो वो मिसाइको तस्बिर न ठय रजिस्ट्री खामेटे आइगो जिगो बिन्ती दुके तो तस्बिर स्वीट केना दिमटे आखिर च्यानो लिप उ मिसाज त ब्याय त द नेपा छ्या आयो खव मला जिला चन्हे मेगु जन्जाले जग किन मेगु खन लिपा छिम श्याम सुन्दर बम्बई अले साउ भाइना ज्ञान तल चिठीला केयर अफेना हसा जिगे नामे दहेजको छोया हलखनी बिमला नुगा पमु खेचोंका वाको छिना मिखा खोइटाका तस्बिर पुट्टु विकास हो त मिखा बुल्लिस चोसेले साउ भाइ त तस्बिर बियाव ठौ कपा डाडा डल अरे जी ठौ सुखनिन मलाई छु तस्बिर सुए मलाई टिक्का जिगो जन्म थुल जी मखना मोचे बौ जी टुंको म थुलियै मटया तस्बिर सोस साउ भाइ न नुगा मछि ख्वा जाना डल माल बिमला टटाजो खया दिमटे मसितले ठर्जी अस्जिरका सुना टाफो जिला सोया दिस छिकपिन्टा है भलो जी खना डाइना देसे वना है ज्याख सेकेको मुनसायना दिउसिया कासा का माउ खर्च बिया छया तर ठुली जी ठुली याइ जिन सत्य मटाया आ न्याके जुसाम वाला ठ छेन छि सुमरो ठन्न सुमरो छि मसितले छिटा हेर विचार यागो जिगो पाला जुल तो मचै त हुर्गाइ यागो न जिगो पाला जुल आ ताप या छ्या डाइले ठन ल्या वइम थे मचन बिमला टटाजुको विचार पल्टे जुल वइगो ठ पार्ना प दु श्रद्धा भक्ति प्रेम क्रमश मलिन तथा बिलिन ज्यावन व तना पार्ना प तना चिटेना तैगो तस्बिर निकु ठल अरे व मिखा छु मखना ठल अरे ठ मिजन द थुलियै मखना अले साउ भाइन नुगो मछि ख्वा जाना अन प्या होला बिमला व रन्डीको तस्बिर पाटमेसको तस्बिर न प ग्रेनेट भामा ठौ कर्मै त ठुक्न बिया सुयाजन रजिस्टरे खाम चिठी न वे तस्बिरेको नकिने सुक छफुन छिना खाया बिल बिमला टटाजु प्रति व साउ भाइएको सहानुभूति दया माया हेर चाह दिन प्रति दिन नापसुया अप बढे जुन सुन पिन अट वना बिमला त खर्च बेगु मट तो तले चक्क सक्सिन न साउ भाइ त ठट जाम साउला दहे मुर्दगा छपा मुटुन थे तारिफ बेट बिमला टटाजु न साउ भाइएको भरे ठग बाकी दुग जीवन बितितेना हल निर लिएपछि सानो भाइ न बिमलाई टटाल मको तो बयाटेको तस्बिर फुक्को खना छेका छे मजोला छा ढासा श्याम सुन्दर दाइको तस्बिर खनिके जिगो मने गजबको भाग होइगो थनी निर नापा विके मित्र ते जिगो गजोगो प्रेम ठौला छे ओ तस्बिर खनिके जिटा किरना अझ द छुप भए त्रास दो वन द सिंकी लटइगो बिमला ग्रेनेट भावन लिसबिल छा छिटन बम्बईले वाटे आउडल व पापनी अतरमी साउ भाइ न जवाफ बिल वाटे आज वहाँ छु नासन ताई एन बिमला ठौकने जित छु जिला ढेको साप धन्दा बिमला सप्रेम भावन्यन छा छिटन छु धन्दा फस मुस्तेया साउ भाइ न ढल सक्सन न घोसी जुया उन्टया उखन डाक्टर किना सुयाला जितल छे रोग या उसका संकया त बिमला छंक वमटे जुया ग्याउ पयना ढल खै ह बैठके भयाटो तस्बिर त चाखिन सोसु साउ भाइ न ढल सत्य ख अठिया ढल ताते लचिले बजा साउ भाइ त टोखा स्वास्थ्य निवास जाचाय कि अंकल आखिर वेट छे रोगे ठरे जुल सीटेको अभाव से छमेसिउ छिदेर कया साउ भाइ न वासयका छन तर व ठग बिरामी जीवले न प्रतिपल झल झल लुमका छन वहे बिमलाई त बना केन गो रजिस्टर चिठी हो वहे चिठी कुटुङ व तस्बिर अनले बम्बईले ठ मित्र श्याम सुन्दर त छइको चिठी न जब माक्क खर्च बिमला साउ भाइ टोखा छे ज्या चुना चुन बिमला टटा चुन दुख न्याव्या चुन खन एट यहाँ समय न झन्झन न्याव्या चुन छन टाटा निन टाटा गुनुफना छिनुकिनीको समय गति व विकास बिमला लोमंके फुगुमुखो मानव वेट न छे रोग मुक्सा छे रोग सिबेन टोडंग रोग जुथे ज्या चुन मनिएको टापा सुरता ढण्डा व शारीरिक कष्ट न याना स्वानी छपा हाचा गाएको शक्ति न मरियावन टोटयुगले छन आकाछका कलाकार श्याम सुन्दर ठगु छिछंका होला वास्तवे व बम्बई थे जाउ सहरे बिखर्ची ज्या चुनि मफुले हटासन छे वो ख कलावका हैजा सिट तइको खबर नियमले जाउ आ छेवना छ्या तइको विचार या टंको ख तर जब साउ भाइको न छु खबर मौला याने न व डा छ्या हल न व चिटी समझगे छ्या हल अले आटे या श्याम सुन्दर ढो पेगच जके जना फना ने मासा ठौ छे वन टका छे होला
वहीको बनिको कोर्स जा सिराउ मख्ने तर गरिबको जीवनले झ्याको जाख परिपूर्ण जुइको सेकेट हेगो ठाया ठाको तर कर्पनीको भर प्राण प्रतिपाल या ठैगुन छिनखुवा पेवजको सत्य वे अवस्था छे डुआउम श्याम सुन्दर थौ छे शून्य ज्यातों खना मच व्याचोम बिमलाइको किचजको च्वस्स च्वस्स न्यानी वइ चोंगो अनुभव या त अघि वहाँ ठ कला बिमलाइट लोमसे सटल तर छेको निष्ठता लिसमरो अले वहाँ ठगो लाठी चोंगो टर्च लाइट चाका बैठके भयातैको ठगो कलात्मक तस्बिर सोट खासना बिमला व ठ क्या मचैको स्मृति छटा वहाँ खन वहे छम बहाना मिसन प भयात ठग तस्बिर उनले हान तस्बिर कोसँग फिर सनाचंगो रजिस्टरी खाम सहितको वहे चिट्ठी जब वहाँ चिट्ठी बना सुधा वटा टरंग चोट परे जुल अले वहाँ ठ परम मित्र साउ भाइ न ठट व बिमलाइट न कृति चिट्ठी देका विश्वास आटी आउ ठिकल अले अनसाय बेहोस जाव गोटल ठोगे बक्टे जुन कोठा मधुर आवाज होला पिनसु ह ऐच जुइ खला जब होस दशैले श्याम सुन्दर मर्चाका जुन कोठा सुहाउन वहाँ खन जवे टरी मच छना खवे ठौ भेग चा पिदरीमा याउ मच खेफना तिटी चोलंका सुपे लिरना नक्तिन नेल चाका चम ठकला बिमला पलकैटा सुना नो वाग मको सु संगुन मको कोठा कला भात मानो वहे वयाटो तस्बिर थे बाखं कोचा तो सोफु या दक्स्वे लिपांगो अर्थात सोफुगु बाखांडो गुटिपा बाखां ठट्न्याई चाको हिला लावई वालापा दैठेटो थब्लेगु सना गुठी जितलाल चा फेमाउल वास्तवय पा फैपिन ज सुमख तर उकी मध्ये डोठपा जितलाल छ लाट अर्थात सनागु पाए मु भए पाव फेमाउल ठिला ठया ठिला पुनियागु गुटिपा छन टाटा निन्दा मोनी वयाना वन अठेन्टो सुन्तिन नख अनलिप कसला गाफना ठिला ठन ठंगाउल चिकु चन चन बरे जुयाउला नि चन चन ची हाक जुयाउन टुके गुठिपाना चन चन न्याउ खना जितला चिटा दास सुइरुडुको जीवन खुइरुडुको जीवन ठ्यान्जुल चा निव टन्नके आजुल टापके आजुल जाछपे नसा बजी छपा फाट्युसा बजान सा सासा वो गुठिपा उत न्यन न्यनजको चोंल सुनाप खलासा वा सुनाना वनप खलावल तासा गुठिपा टेलो ढैगो ख उचारण याइले ढगा व साप ज्ञाना ठुर ठुर खाइगो ठौ छे कला क्या म्यापिनसा गुस्टेल खला ढाइगो खैट जा वो अनेक किसिम ठुकियागो लिस समर्थन या होला तर बिहा छे ढुपी तत के पिनसा छक निक वया गुठपायो खन लाटकी जा उइट हान्न जोर उइठे जुइगो छा रासा म्याम चाहिँ टाइगो स्वाभाविक बानी जुया उइ तत के पिनसा उइट ठटाइगो दाइ झिगो गुठपा झझ ढाकमा ठकले पा कोकले पाइ बेस्कन कोइंकी मुजो इत्यादि बिचरा जितलाल चाहिँ दास छम गरीब मनो सना गोपा लावग जो उइट महाप्रलय थे जुयाजुम चा निन उइट ठया समस्या निहन चुवा उइगो थो सना गोपा घटना चले जाओ ए र्या वो टुटी खना टठमाला नेमा मनो ओइ छे छु दुमुखो सामाजिक मनो न व्यावहारिक चाख मयासे मगा दुगो छपी निपे गु छट निट टिसन व बन तया गु गु किलो वनक मिया तत के पिनको जाख या टंकल ताथे टाइमल दास ठौ एक घरी वइ छे चटन हे ने मखना खया चुन खेफु आ ठौ ठुम दिन हिन व्यक्ति एट लाव्या चुन न्यास खुस डा फुकान पाफे ठाको सना गोपा गुठियाको पटिपटि डामसा याना वग आस्तान छे चो पिन्ट मुटपा टिकट ह प्याच जुया फिरुंगल कमैडो वे जमनले छिन्याटका सोमपिम मच खाचदु खौचे आसी ताजु मको गुठी दासा छनछन खुसी न्या वथे बुलु न्या व्या चुन छे छु जोरे जु मुखनी अझ जन मिखा खक्क टिके कुचे न्यागा देवका हाकुम आया छिनछान छन्नुगल न्यागा देवका हे खे या न्याने टक्का अंकल जितलाल चा दास जुरे नाटल केवल निस ट्याल लप्टे वन पाउसा निसे बजा भ्यागो लप्टी जको सुकु टले मुना खाना सुयाट हो छिले पनि च्यान्य सना गुटी पाल ल्यासो त मे दुगुसम गुठेको लापन वो देवान जाइ बिजुल मेको फुक्क गुटी पाला टेको ठठगो पाखे न्याना खाना जुरेना सनातन गुटी चले या मागुजुल ल्यासो था पिमयमन सुधारबारी नवयुवक गुठ्यार टेस गुठेको विधि विधान चियाक यागो नेगले छोटकरी यागो ठैगो खछु त तर ज्याजनको सिडिया ड्यजी ढुंगो पि ठकल नको पिन तुजको सुधारबारी खे छ हिगल आखिर मेमी पि सक्न न टाल सनातन निसे चले ज्याजनको गुठी सेंकी मयो कुचा चुना बजा थना चम जितलाल चिगो छु आशय झल्क ठुगु बक्टे सर्गटे चुंग नौ कुटु वथे थनुवा अनुवा टाइम फेक खनमरि आवन छम सुधारबारी गुठिया र हान सुर पिक्या नुबाट गुठी सिंहको खमुको गुठी चन भिंकेको ख
गुठार केसा गुठी पाला पिनेको मर्कन बिचाया माउ ख समय बेसा बान बिचाया माउ ख मोक्सा ठुजो गुठी गुठी थे ज्यावया सदान टिके जी फैमखो इत्यादि झन्डै निराश यो भुमरिलना मुर्छा केट नुगम जितलाल चिके छु आशा प्रकट जुल तर पुला विचार पि गुठ्याट सु माने मुजो इमसा छपा मुटो ढला आपा खछा पाफे मोपि गुठ्याट गुठी भाग जी टट्टो खज्या चोमले ठजी पाव कोजी पा फैपि गुठपा लापिन्छ नबाट गुठपा फैपिने राजी जुसेले ठुलमुचे ताक खछा बिचरा अड्ना गरिबमा डटुपा गुठलाम जितलालचीको दयनीय व सोच्ने परिस्थिति व संकरीको छुपट्टि विचार जके सुनान मयासे अले अनल्याक सोयौ जासिरेकल छ्या गुठपा फै माउगे लगे जितलाल चा छेचको दुग्न बनटल दुक्क पुकारे ना नियखुइ दाना टाना हल तर एन गुठपा फैट उइट दामगट मरि टोपके हैपि स खल टटा खल टके खल पिनमच खल पि सटा गुठी फै निकट जा खै मोट्नी ओके दाजे गुठी पारका टटके पिनमच ते माजु टापट के भरि पिने न्यनी न्याट फुका बें टुट्नी मोचु ठुके जितलाल चे सास ठौ चोबिल कने चोबिल थे ज्याचना देवछ गनके आए फैगु जब आसमन त जितलाल चा कलामेस्ट टाल कामिसा निसटी डा गाई खामो अनि घटना गुठपा चले याउ ख पाल टलन छे मिछेका कलामेस न उटल लिसौल जे मिसै त आम कुर्किनिङका छ्या गुठ्याटे त ठाउरे पिने केट मुरुम थे जुया छौ चलान गुठी पा पंपसे मगा अझ करपुने पा बेस्या कमजना नुकी मालके ठोछेन प्याउनी माल गुठपास पाए फे मुखमा डका सक्सन न ल्याबि जित मिजन टेटल छु मिस्टेटर का खलाइगो कलामेसे खन्ना जितला जे न्याप हति त अले बेवस जुमठा अनि ठुचुक व फेट ठौ ठिला पुनि जितलाल चे मुभ हेपा उइ टटा के पिनमचा शाशा पि ठठिट पि सक्ले वया छे वया न सक्ले ठी थाला मुरि टोप के हो न टमाटम छे द्वावया न तर जितलाल चेको हबिगत सुजात न सुनान विचार मया गुलिस्न न चिको मगा नि टाइगो गुलिस्न फसी गाई मुख टाइगो गुलिस्न बजने जना हि टाइगो गुलिस्न खेनी सोम टाइगो गुलिस्न गठे गुलिस्न गठ टाइगो बिचरा जितलाल च तासा लाट्यागो ट्वाको ठे जुयात न उइको समस्या सुनान मुसु निचे खूब चिकचिकटा फुलफुल वावले बनी जहाँ ठिमा तिमला बुलसी चुनाचन पल्क लिपजा तिमला खनिया मर्याउन ओके टुके यो मरि फवे मचते सटाडो जितलाल चे बचत टिकपि मचत न यो मरि फौनी पाखे लगे ज्यातन याको मी जितलाल च याको चनु त उइको दुख न पसुया वास्तव मरो भटी जागा गुठ्याट टमाटर मोर मुसुट त ठीक जुल्ला टाटा ठकल नकोट न ठा होला ब्योपा वाला पाटेस गुठपा लामेसे जोर जामेना त गा मगा छुदो छुमुरो बिजाया जुल टुपिला परीक्षक निरीक्षक संवाददाता हेन ठरे जुल फुक्क स्वेर गाठुमस ठकल नको जुपिन त थावन का ठौ यगो वोला गक्क चिपा थासे बचिन मरो वोले चिकन मगा खेपिन चिको बुवै तान मगा बजुवा खेयको आटक छु अट्टपट्ट मर्ने खेन सोवने बजिन सोवन ढका प्यावम जितलाल चा आटक छे ढुवा मर्ने ह का छुयाउ ख नोमाना दिस न्याम ठकल तेस मुरमुरे या नेटा ढुवावङ मुटो पकुङ संका सनाटन हेचले जना वया चंग ठिटी बिटी सिंगी दैम हो का जितलाल चिटा मालासा कोक्कु जुना हि वे आगन साचिटे पा मफे कुसे टोटी मखो इत्यादि ठकल त चोके जोखना जितलाल चे छमटे छम बालका वपिन टट के पिनस टटाज मेस्टर थाल ठो डाइ डाइ गजम कारे खे सोम भइ सोम ढुवाम होनी गरुना चुनजी अझ चिको मगानी गुबले होइगे छे टटाज मेस्ना इम टटाल छिम दाजु बानिया ठजाओ जिज उखनुन से ठया जुएको छ्या जु खन्यंगु मखो छगु सुरे जिगु विग बानी बाच जारंकल जितलाल च छे ढुवाम होनी डक्को गुट्या ट्रसकले लाखे खाना चन नेपिट्याङको छोके अझ मिचाना त न आखिर जितलाल चिको छुख पटल लगे मुजुसेले न्याम ठकली मध्य न ठकल जुमेस न उजन देखल काहु वाल सोक ड्यो छाया सा टखा न्याख्न नि ठया चुने काहु डोपा वाल पापी पनि त छि गुठेको छुछुडो ठौइ त मागो फुक पिटी हि जितलाल चित या छिसस्यु अनले ठकलेको बचन दसेले ब्योपा वाला पापी पनि तेस गुठ्याको पनि कोठा ता खाउन सुकुण्डा मोर्चाका छुइपि ठक्क भण्डारे ड्वाउन न्यन्स झ्या छर्लङ्ग चाका टगो इमसँग खन अले इपि मध्ये छमेस न गुठ्याटे त टाउन का भण्डारे जा झ्याचा टखा पा जुसे झिमट दोस बि दैमखो गटले खुजगा वल्ला टाटा ठकल नकुन निसे सक्ले गुठ्याट भण्डारे गस जुल सुजुल सुवन
सुकन्दाइगो म टफाना उखे ठुके सोबले अले अनचोक्क सक्सिन खन ढली कापे खिप छोला यो खाया स्ना जोम वया सनागु पालाम जितलाल्छ बाखं कोचल निना दिल सत्यमोहन जोशी मूल नप यट्टोसा व निम मचे मानांग सफ्टी चंगो सोफु बाखं अनि म सत्यमोहन जोशी च्याटिया दिगो छपु बाखं दुना होया थने सुई नेर नेपाल भाषा खल हिटौरा प्याउ या चंगो मिला नांगो साहित्यिक पत्रिका प्याउको ठो बाख्ने तोर न्यनिस नेवाटे छे खण्ड या चंगो ठौ मा भए नेपाल भाषा मलाकेको समस्या त पुलाटो खण्ड निने बाखा पाठे दुपी मिसत परिवार नियोजन तया न छ्या आखिर हरिमाया न्याम छ छम डेकीको टोडंगो इच्छा नापियापे निम काम छ जुगले निम डटके ठीक तासा उइ मन चुङ मो बरकछि आ म्या भेटेको न छु निश्चित गुरा खन म हो एन उइ मन काम न पाकल दुगले म्या मचे भेटेको मन स टुक्क जुया छ ओके छन तारा निन ताना मफ्त छंग वया छ न कृष्णलाल या लिमला न्या खे टोसी खोसी सांगली मोरचरी न्यानी जुगले वो बेस्ट आना वो अड्डा लिबको वना चंगो अट्ला सुन्टिन दखाय फैसना चुङले वजग मको मेपिना उले लिमलापी अले अड्डा सकले लिबक छिंगेपी मपुजा निन्य हरिमाया तस्क मचारला मिखस स्या खोबी वेका व कोठसँग घटप्ला न थोन कृष्णलाल गोयस्वा गोदावरीस्वा टपस्वा छक्कल गुना द्वावला मचटना न्यासचाचा वे लिउलिउ याचन कोठा द्वावेवा टरिम काना निना डाडी मपुजा गर्ने पर्से कि नि पर्से हाना चिरिम काना न नि डाडी मम्मीलाई सन्चो छैन भन्छ खेसँग कसले दिन्छ हामीलाई मफुजिया चहक मक मचटे ढासा टस्कन लहर हरिमाई ढासा मुपुल्ट कष्ट ज्यातन उइ नो वावे शक्ति मोर्थे ज्यातन बिचरा कृष्णलालले मचटे त छुडा ज्यातन व बिचाए त छुज्या पक्क मचबुल ढासा मफुज पनि दिल मचट आसा देई पिनि बेंके ढासा ज्याछनी मको फसारका जुइन अले व मचटे ढाला जा तिमीहरु पर्न मिसले पार सोर्ला फर्स्ट हुनुपर्छ भनेको होइन मैले मचर अंश चुना चुनी इम्मिखट आस कोठा टोसी सब या टगो खेचे न्या वना चुनी ठुठा पिन सु व उठे सटारे हरिमय मुख मुख दना फेटी अय्या टाटा स्यागो सयना व भाटमेसी खासु स ताई पिने सुभद्र नानी झालठे चु सोइ दिससा टाटे अनुभवमा सुभद्र नानी हे जुया वो कोठा ड्वामे व मचटेस पालक ढाल आन्टी नमस्ते सुभद्र नानी निल खुवाएन ढाल नमस्ते वाह नमस्ते हरिमाई ढासा ठ मचटेस नमस्ते याउ छत्या चिट बुझ्या अकि व स्यागो छ कि लोमंका टसयन मचटेर मत तिमीहरुलाई मैले नमस्ते गर्ने बेलामा दुई हात जोडेर बिन्ती गर्नुपर्छ भनेको होइन गर बिन्ती मचटे वाल्ल सुयाछनी अले कृष्णलाल मचटेर ठपाके साला बिन्ती याकी बिहार लाई हेर मम्मीले यसरी बिन्ती गर्नुपर्छ भनेको नि अले मचटेसँग बिन्ती हैन अन थाई आन्टी नमस्ते सुभद्र नानी निलिपि गई अले व हरिमाये त खन्जेंगे भाउजो वो टोगिम गुर्चा लाखे ठमचटे त मिचोका छिनाट पिन्डका पास्क हेस्या ठोखन्जना हरिमाया पाल्टलन से मिपिगाई व हान्न वाचका कुररंगे मचटे त आस वाल्ल जुयाछ निमेशया नाप्ने खलाई अले टोरिकमा बोमेस्के निनी डाडी आन्टीले के भनेको कृष्णलाल लिसबिमको अले हाना छिरकमा निनी डाडी टोगिम गुर्चाले हामीलाई मेची र काली भनेको हगी मचटे खन्जना अले अनु सक्लै नि बच्चा जाका मचटे लिउ त्या कृष्णलाल पिनी उइ मेवे पि व इलेहे पृष्ठ ग्रले कलामिस्ट यिंके माली लकी छु तै विचार न यही आना ठट्न मोटी सलुकी चाने टस्क बेटा जुलकी ट्याक्सी माली फाइमको उखि मचटे टासा ठगे संसारे लाल गया छनी टरी मचा पक्क नि डाडी म पूजा गर्ने बेलामा किन खेसँग लिन गरेको कृष्णलाल लिसबिउ करकिनी अले वहाई म पूजा भनेको आफूलाई चिन्ने दिन नेपालसम्म फेर्ने नयाँ वर्षको दिन उइ लिसा पुनी मुग्ने चिरी मचा पक्क नि डाडी नेपालसम्म भनेको नेवाराहरूको मात्र समुद्र हो म चाहिँ खन्जना कृष्णलालले गएर ठाउँ व टोस हैन कुन चाहिँ मूर्खले भनेको त्यस्तो म चाहिँ ठाउँ पर्न लिसबि हाम्रो मिसले कृष्णलाल कलामेसी कर कापे टटमरी केना मचटे त
महाभा मलाकुम जुसा उके जातीय अपमान व राष्ट्रिय भावना बोल्न चोङ्ने व ढुनुग्ल निसे खपिरेकल तिम्रो मिसलाई नेपालको इतिहास एकचोटि राम्ररी पढ्नु भन्नु बो मैसु खा टोल सोया बचती गपी मस्ता हान ठिठी खा सोया उके सुभद्रा नानी हरिमाई एकै निनी पाउजो छिला टस्कै म जातकुल थे नखो पनि लागि छो खटु जिडन डाक्टर सुन्ति टुनटुन चा लाइलर गा ढया हल लुम्नावल की मन रहिगे पीस चुना होइयो मनोज क निकल चाट्या होइयो हरिमाई ढास खला म हाम्रो अथन सुभद्रा नानी ठ मिले जुम जल खला पास जुगले अले व खला सुभद्रा नानी छिला नलिमिटिनी ठोखनिना सुभद्रा मुसुक निल अले व खला भाउजो ठाउँ चानेन जिमी बापुएका छा सुखे हरिमाया उसी सनानी क्या भुसा म्या भुसा म चाहिँ त मा भ्यासिनमा टाइम हुएक जि चाहिँ ठाउँ जमाना मा भ्यासिना छुया टाइम सक्सिया म चाहिँ त खेबा लगा होला शिशु साला उनी पनि म चाहिँ त फुक्क खेबा लैपि ठ म चाहिँ छम्जको बोय पुचले को या जिलरी अतना वेक त खन्यि कि फुए म हो छि म चाहिँ त खन हेटना खन्यङ वे म हो जिला छु मिज त खन्यि नि ह डिक्क सुभद्रा नानी ताकको सासला हरिमाया बेठलुमका छ निली अले व खफंगी सुभद्रा नानी तुजपि मिज टेस बा भारगा छा मराउजी होला वेला टैगो ठुली नोना सुभद्रा नानी निली मिज टेट या पार आकि छिगो पठा प्याउ पि मस्त त छिसा सुचुकु मयासे मगा थे मिज टेसला न दुर्टुंकी न चिकन गाछ कपी भ्यासिनिले इम छु ह थ योग भ्यासिनि ठुलया हरिमाया अय्या न जन्तोरिन गा छकि मुख सुभद्रा नानी या मन मचो आना व टया त भाउजो छिला निम्न्यु मचे मा जुइरको म आला चन सुमु मचे मा जुइम छिकिन लब जुल थे हरिमाया हाना सुभद्रा नानी पाके सुया कर क्योम थे ज्या लिसबिल व्याज ग सुयाम वाली रिया अतना आ कर केना चोबले मा भाटाउ सम टोटा हल बच्च जाका हाना अनि कृष्णलाल हटासन दुआउल व कला मेस्टर ताल ट्याक्सी छक्वे टोरल पिकाटया प्रस्तुति गरले हे उनी माली लकी छु भाट मेस्यु खन न्यापने ठोसेनी हरिमाया मनसन छाट्या होला अले वो भाट मेस्यु खास क तुनु सोया लिक्सो क्रम सुभद्रा नानी लासाला ताल सुभद्रा नानी जिच्चुनी मजल जिगो पठे मचा लाकमा पेंगा हया तुन जिच्छु जिन थे जिगो न्यापने न मचा चिलाट ना हला हो सट हया तुन चिलाट ना हला हो स सुभद्रा नानी ग्याचुकु ज्या न्यन खरिया निना दिसरे छिटामा ठुलदया हरिमाया अन ख बाकी कोठै बाटा पनि हिला चुनी कृष्णलाल वाटा दना सोया चुनी छक्वे डिकाटा उ ट्याक्सी टुई टुई याना हरन्याका हाउस कोठा मुन्यो मुन्यो वया चुनी सुभद्रा नानी हरिमाई टटाजु लिक्कवना न्यापने ला डिका पठे चुन मचा चिल्लाट ना हलाल थे चुन हाउस निना चुनी अले व अनायास हरिमाई टटाजुको बेटा ठट न पुना वठे च्याकी व ठग पठे चुन मचा चिल्लाट ना हाला चुन थे च्याकल अले हाना वन टस्कम हो जाटकल उन अंश हरिमाई टटाजु लिक्के हे बारकल कृष्णलालले छुया छुया जी छ ट्याक्सी निमिसट तया प्रस्तुत गरले बाकी मालिकको समस्या वे न्यन डौया चल संयोग बस ठुया इले टेलिफोन वला व रिसिभर लोन हेलो सुथे जी हिरेकाजी आकन सुभद्रा वया चंग दुलाठे ए हिरेकाजीला काछन याकन ठन चामला सुभद्रा याना बेठा जुका चन ह का जिठठ्या वला पाठा डिपे मिस्टर चन मुफेका उखे मुफला हात छुटा कृष्णलालले मचरी निमा हान अनखण्डेका वे इमस मम्मी व आन्टीको बेटा खने अले टरिका मचा भौमेशके निनी डाडी मामीलाई के भएको हान चिडी मचान भौमेशके निनी डाडी आन्टीलाई पनि के भएको नि कृष्णलालले के लिसबी खवा मरिया चुनी व हटासँग स्टप चका क्वाल डाक्टर अय्या हाला चाहिँ हरिमाया व सुभद्रा नानीको खा चुलुम चुलाई पलखली पनि म निल चापी हे जी इमसा वाटा सुया बिचाए ठगजु ठुगे इले हाना इमसा ठग न्यापने ठठया चुङ स टाका काई जिमटा मा वासिन मुख टाइपिन छिपी जिम मा मो चिरिमाका छिमटा लकमा च्वासा पापलाई मो हरिमाया व सुभद्रा नानी निमेस्या स सुनाउनी इमिको मनसा वाठे चम्पी म चाहिँ त्यसमा वाक कुछना हाला चुङ स दासुया छ लिपन हटासा व म हिरकाई छंगा वइ कृष्णलालले म चाहिँ त्यसमा लाभ बिन्तेना पालक नवई अंकल नमस्ते म पूजाको पिन्तुना
हिरकाजी मचटेसँग बिउको भिन्ट्न हेटा इस बि लोम गा छै वो कृष्णलालले कोठेको ढौबुजी वाला टा उठे जागो बाटा गर्न सुमी यकुम थे ज्याचनी व नवाई मुखो पिन टाउट पियाचम ट्याक्सी ड्राइभर ढासा अन कोठ ठयको टुई टुई हरन्याका ह्याका हयात बाखन ठुले कोच